Mokga wa DA hammoho le Lenqosa la Ukraine ba tshetlehetse mekgatlo ya ditaba puo pejana ka jeno ka ntle ho parlamente. DA e boletse ha e batla ho hlakisa tshehetso ya yona ho Ukraine. Mokga ona wa bohanyetsi o se o lotse ka bohale qeto ya Afrika Borwa ya ho qoba ho vouta lekgotleng la matjhaba a kopaneng ka ha ditlhaselo tsa Russia naheng ya Ukraine. Afrika Borwa e boletse ha tharollo ya matjhaba a kopaneng e ne e sa kgothalletse maemo a dipuisano le bonamodi ntong ya dinaha tseo tse pedi. We are experiencing huge war crimes. South Africa cannot sit on the fence in this case. I'm sorry. Yeah, I'm really embarrassed at the stance taken by South Africa at the United Nations General Assembly. I don't think, as Dante said, that in the hottest places in hell are reserved for those who, in times of great moral crisis, choose neutrality. You can't be neutral in this particular situation. DA e boletse ha e tla tswela pele ho pepesa ho hatikelwa ha tokelo tsa botho Ukraine ka ha ho hlaselwa ha yona ho ka nna ha e ba le seabo ho phahameng ha tefello ya oli e phehang e ka sitana le ya koro. DA e entse boipiletso ba hore ho be le dingangisano ka ha ntwa ya Russia le Ukraine parlamenteng la bobedi la beke e tlang.